Ajibi yade Saturday evening service day kimanjon isor kota huni wole aishe aro kimanjon nijola khorba hamnian sayase apnian sob kibi isor krista la nambra salam janai diase aji amia lode isor kota lugina jawli la passage to Mark chapter 1 verse 15. The Gospel according to Mark chapter 1 verse 15. Idu Bible la passage to amian hotai puri thaga jani thaga aro hotai huni thaga la Bible passage ekta ase holibi amian sob nimidi ajibi ekta reminder nishina ami idu la passage pra olaina khuta korle monase love share korle monase pratna korese. Hallelujah, most gracious and loving Heavenly Father. We want to thank you for the gift of your word, and as we meditate on it, Lord Father God, may you open our hearts and mind to hear you. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Muita Bible passage ko la to muina amian sop nimidi puri diase. Mark chapter 1 verse 15. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Idu Bible passage to amia lodi ita pura passage to isor idu world dai ministry tai start no kurad mi tala first ministerial sermon do idu Bible passage to ase tai kitia isor dai baptism loise baptism law bishide tai 40 days and 40 nights tai fasting de jaise fasting law bishide temptation brabi tai overcome kurina ahina tai da Galilee dira tala ministry start kurala amian payase to Galilee di tha manohan ge tai ra itu passage amian lodi itia mui purala Bible passage to tala first preaching do itu ase tai yadi kwado isor la time punji ase isor ayuli time punji ase ido garne mun khurabi mun budli kuribi aro isor ki bisas kuribi kwala amihan yedi payase to idu passage to idu kwado mun change kurina isor lode aibi mun budli kurina mane charigina ki pap kurigina ase ki galti ase amian ki pap rasta di pera ase idu charigina isor lode aibi kwado amihan yede Galilee di tha manon ekla gi kwa no hoy holibe aji yede amian pisasi manon kiman jun ase amian sob kibi isor bra idu khota bra encourage kore ase idu repent kwado na change kuribi kwado repent kwado budli kuribi kwado Bible de amian bishi times bishi bar isor ba idu mention kora laga amian payase idu mane amian regret kora repent means regret kurina purana kiba ekta idu diba ekdom nokuru bole la kaldi bishi pia kurina regret kurina ita do change kurina jabo ita do nutun di jabo kwa laga regret kora laga change kora laga chari dia laga chari na nutun ekta de ja laga amian idu meaning do puje ase aji amian bisasi manohan be iniga bishi ase mun nokorai gina isor gi bisas kora manohan bishi ase mun change nokorina pap rasta do na chari gina galdi rasta do na chari gina nijorla weakness nijorla shortcomings do na chari gina bisas kora mano Christians kan unrepented Christian kan aji amian bishi ase iniga thagishi bolido amian kidabi isor lode relationship phal banawle na parbo amian la biswas te amian la faith te kidabi strong hina jawle na parbo aro amian kidabi eternal life to paule na parbo edi Matthew chapter 19 verse 16 following the amian saishu bole Matthew chapter 19 verse 16 following the amian saishu bolido the rich young man la story amian jani ase idu rich young man tai do ekdom young ase holibe ekdom wealthy person tai do ekdom religious person ekta ase tai isor lode ahena ki gushe moi eternal life pauli ni bidi moi ki kuru lage eniga huda dam de isor commandments kan do follow koribe gushe to da idu rich man do na idu rich man do tai do idu on so follow kurina ayase moi manu gibi morom kore manu gi murder no kore moi chor no kore na moi ama baban ge morom kore se moi manu laga against false isor laga against false testimony na de neighbors kan ge morom kore se idu moi don so follow kurina ahe kwadam de isor bra to nole awni la property hando sob bigri kurina to kia manon ge
poor manuan gi tuk tha manuan gi pigri phak kuri dibi aro muilo de ahibi kwa damde idu rich young man bra ta idu do charole para nai aro wapas na eternal life pawule aha do tai idu napaina tai wapas jai jai she ami idu rich young man sai she bole tai do ekdam religious manu tai bi Christian ekta ase na Moses law rules and regulation the commandments it wants sub to tai follow kurina aha manu ekta ase holibi na Christian ekta ase biswasi manu ekta ase holibi tai la weakness suki thagi she gole do puisa morom kura tai laga ki na bunjekta thagi she gole do puisa morom kura de thagi she edo one tai idu change kurle para nai tai laga idu pap to tai phelaule para nai idu kaldi to tai phelaule para nai do one idu phelaule na para dam de tai eternal life tibi tai pawule para nai isor lode jaina ikilode na idu salvation pawule para nai aji itu nishina amihan lo dibe Christian manokan pisasi manokan na bishi ase amihan church to jai ko ase offering can be dia ase donations can be dia ase prayer fasting can be lo ase na active part lo ase church kande hulibe idu rich young man nishina idu napare pap kam do charole napare pap rasta galdi rasta do charole napare nijor la weakness to charole napare gina thaka unrepented Christian kan pap shikar nokurina thaka Christian manokan na nijor la sin confess nijor la pap confess kurule na parina biswas kura manokan bishi ase aji amian unrepented Christian kan aji amian bi phalba khabisawo iniga hoina nohoy unrepented Christians kando muitinda category de banaina ase number 1 do tahano da a doubtful Christian unrepented Christian pap shikar nokura Christian kando hotai unrepented pap shikar nokura kando hotai bi doubtful Christian ekta thagiwo aro tahan kityabi pap shikar nokura tak amiala galdi do nachara tak amiala shortcoming nachara tak to amian kityabi isor lode relationship phal banawole na parbo isor lode amian kityabi fully trust kurole na parbo idi John chapter 20 verse 24 to 29 de amian sai shugule John chapter 20 verse 24 to 29 amian sai shugule Thomas na one of the disciple isor laga disciple ekta amian tadi puri shugule do kitya isor do tai murigina 3 days pishide jinda otise otina tai do tala disciples khan logode appear korala amian paise to idu damde Thomas pra ki goshe moi la sukurwa na dikha tak na moi la sukurwa idu isor laga hatte nails marala mark idu na dikha tak moi bisas nokruwo kwa laga Thomas pra kwa laga amian paise idu Thomas bi taibi hotai isor lode thagi gina ikilo isor lodi kuma isor la preaching bi huni thaka disciple ekta ase holibe tai isor lode fully trust kole parana tala biswas to isor lode bishi komdi thagise na iman strong thagana yedi arbi John chapter 10 verse 24 to 27 de sai shigule do tadi incident ekta Jewish karma ki gochi isor ge awuni hosabi isor la bacha ase kole na awuni hosabi Christ ase koshi gole do amian ge kiliman daute rakhi de ase amian ge kiliman suspense de rakhi de ase shida shidi kubina kwa Jewish karma isor ge inia kwala amian pai ase edon sabto na Christian ekta ase biswasi manu ekta ase sabat day do tahane ekdom phalra strictly rules abide kurina manina aha Christian ekta ase holibe tahala ego aro pride rahe na tahan idu tahala ego aro pride to tahan philaole paranai tahan chari dibole paranai idu rasta to philai dibole paranai idone tahan isor lo dibi isor tahan osore thagina bi isor ba moihi ase koyegina bi tahan pisas krole paranai aji unrepented Christians kando in a doubtful Christian ekta thagibo aji abuni aro moibi itu category de asna na secondly unrepented Christian kando hodai they will always look for signs and wonders koina ase kipa ekta sign kipa alag ekta na unnatural sign ekta na dikha dak to pisas krole bishi tan hoi jay mon bishi tan hoi jay ide Matthew chapter 27 verse 42 de Matthew 27 verse 42 de ko isor do dai kitya
cross te crucify huina thakadande ta la chief priest ekta ra ko do tai ra do na isor gi ko se tai ra do manuge bishi manuge save kurise holibi tai nijor gi do save korana tai husala bi Israel la king ase bolido tai husala bi Israel la raja ekta ase nijor gi isor mani ase isor la bacha ekta ase son of man ase bolido idu cross pa nishide na maina dikhabi iniga hoile amian tagi pisas kuribo kwa amian yedi paese kiman bi muntan dagan kiba ekta idu cross pa namishi gole kiba alak ekta sign ekta dikhaishi gole dagan pisas kuribo kwa laga even in Luke chapter 16 verse 19 to 31 te amian saishi gole rich man aro Lazarus laga story amian paese Lazarus the beggar ekta the rich man khala gate also thagi idu tuni manon ba tan ki khaina philai de itu he tai collect kurina khai daga Lazarus beggar ekta ase to tai dijin bi murishe na mui the story do ini brief by ko ase tai jid buri gida heaven de Lazarus to heaven de jaise holibi idu tuni manu do hell de jaise to idu tuni manu ra na Lazarus to Abraham lode bui thaga dum de idu tuni manuwa ki goshe Lazarus lore muge ekta drop tai laga hat pra one drop na ekta single drop pani holibi mula tang de haloli dibina kwadande Abraham ra idu do na pari go goshe to noli do morom ba Lazarus ki mula baba la khori photai dibi aro tadi jaina mula 5 brothers ase mula dada bhai han pasuna ase tahan ge morom ba one groli dibi na tahan ge morom ba jaina itia mui ki te tuk paise kina condition de hell de moi man tuk paise itu nishina do tan gi aihuli diboli munnai edo orne moramba Lazarus ki phodaina tan gi one groli dibi tan gi kobuli dibi change groli dibi ina kwa dunde Abraham ba ki gushe etahan nimi de do Moses ase aro prophets kana ase ko noi gushe holibi Lazarus ba ki reply dishe murigina jinda utha mano na murigina jinda utha mano ekchun ba jaigina idu kuishi gule mon budli kuribi koina kuishi gule tan pisas kuribo do iniga hole tan mon change kuribo do mon budli kuribo ko ami hani de paese na kiman bi mon tan kipa ekta alak ekta murigina jinda utha ko do tum na unnatural ase idu do na mian to ituhan nishina ekta na dikhatak to pisas no kuribo koese prophets aro Moses ko do ajigali laga de amian saishole the pastors kan noilibi missionaries kan theologians kan preachers kan alak laga ko ase idu alak khala khota amihan na hunadu huni ase aya pastor la preaching to bishi phala ase ko missionary la preaching to bishi phala ase de bishi phal da gis de ko holebi bishi mano huna nishina monde halina idu action de quran no heina hunibo aro church party olai jole pahuri ja na unrepented Christian mon budli nokora pap shikar nokora Christian manuhan mon tan thage na kipa ekta alak ekta supernatural unnatural ekta na dikhadak to pisas nokorobo kwa iniga pisasi manuhan bishi ase iniga thakadak to amian kitabi isor lode fully believe korle na parbo amian kitabi isor lode amiala biswas to kitabi strong hole na parbo thirdly and lastly exhausted Christian kan bishi ase unrepented pap shikar nokura laga biswasi manoando hotai exhausted put alchi ho jay put backslide ho jay kibek the temptations kan aili be put kuna girija eniga biswasi manoan thakibo idu sob to unrepented kan pap shikar nokra nijor la weakness philawli na para kan nijor la pap kaldi rasta pap rasta kan do philawli na para kan isor kibi na follow kroli munjai isor kibi pisas kuri do koe holibi pap rasta dibi morom kure idu rich young man nishina puisa philawli na para nishina na sob to commandments kan sob to tai follow kuri na ahiasi do koe holibi tala weakness idu ekta philawli na para la time the eternal life to tai pauli parna idu nishina ami khan bi amiala ekta weakness ekta amiala kaldi rasta ekta philawle na para damde amian salvation eternal life to paule bishi diktar hobo isor ba ko the Bible de ko the Matthew chapter 15 verse 8 de koina tha do these people honor me with their lips but their hearts are far away from me koina se
na idu unrepented Christian kan ye koi ase mun na gura manu na mun putli nokura mun change nokura pisose manu angi idu koi ase na muk brado bahar brado ekdam righteous dikhai ase bahar brado ekdam pisasi manu ekta strong believer ekta nishina dikhai holibi takala mundo isor lodi nai amian kitia pa brasta charule na parabo amiala mundo kitabi isor lodi diwole na parabo amiala weakness charule na para tak isor lodi confess krina pap shikar krina mun sab digna isor lodi na hatak to amiala mun sab to kitabi isor gi diwole na parabo isor babi amiala life ti aina healing diwole na parabo isor babi amiala life ti aina kam grole na parabo amian repent nokora tak to amian pap shikar nokora takto amiala galdi rasta na chara takto amian kitabi amiala mundo amiala faith to isor la osore amiala relationship to isor la osore strong na thagibo amian pap shikar kurala biswas manuhan na pap shikar kurina thakahan na repent guna mun sab tikina confess kurina thaka biswasi manuhan aro galdi rasta charule na parina unrepented Christian kan lama jide difference bishase na there is a big difference. Matthew chapter 13 verse 17 they clearly goina ase na prophets aro righteous men kanbra na they cannot hear what you long to hear, they cannot see what you want to see goina ase pal ra isor lo the relationship pal banaina takan pap shikar kurina tik isor lo de na tik isor lodi thaka manu khan brado isor la test na isor la Holy Spirit isor la na phaldo experience kurole pare isor ba ki kole monase idu huniole pare isor ba ki tikhaole monase idu tikhaole pare holibe amian kida pap shikar nokuri kina isor lodi ini pisas kurina jabo idondo isor la blessing isor la Holy Spirit amian feel kurole monjalibi amian feel kurole na parbo itu la difference to aji amian be kuntu category de ase ki la category de ase unrepented Christian pisasi mano mun na kura mun putli na kurina pisas kura Christian pisasi mano ekta asni ki inenga ushigule do amian be ajiba change kurin thagibo Acts chapter 3 verse 19 de kodo na amian hi repent kurishigule do na mun sab tigina isor ge amiala ki kaldi ase chuto modba luina tangorda ki galde ase idon sab mun khulina aina isor ge confess kuina map mangishe kulido map mangina isor lode aishe kulido amiala pap ki ase idon sab to hatai dibo kwaise aro amian ge refreshing spirit ekta dibo kwaise repent and turn to God so that your sin may be wiped out at times of refreshing may come from the Lord kwaise na amian kitia pap shikar kurina isor lode jawo amiala pap sopto amiala kaldi sopto isor ba saba kori dina amiala lode ekta refreshing spirit ekta dibo kwaise idu refreshing spirit to na amian bi paule munasna nai unrepented Christian ekta ra kitabe eternal life amian paule na parbo unrepented mun nakura mun butli nakura Christian ekta ra kitabe salvation paule na parbo itia amian sob manula monde chutu be download sob la monde itia idu bimar covid-19 laga ekdam problems jaise na idu bimar do iman phui khaise amian sob manu na holibi isor gi phui nora bisase manuan pisiase muri bole to mon nai na muri bole to ekdam phui khaise idu ane ekdam precautions kan ki han ekdam kurese muri bole mon nai do holibi healthy jawole phui na kuran bisiase aji iniga mon na khuraina na mun nakhraina tha Christian eta zulido isor lode lokradam de amian bi ki face dikhabo idone aji amian bi kiman jun biswasi manwana se ajiwa mun nakhra Christian eta mun nakhraina isor gi bisas kora mano ekta thagi ase kushi golido ajiwa mun khraina ki kaldi rasta se idon sob phelaina isor lode jawole amian sob try grode koina idu isor khoda bra amian sob ke share grese huna manon sob isor ba bless kori dibe amen.